Maitei, jorubeba, mba'éichapa. Hi'ánte ñaneko'ẽporã ñaiméma, arapokõi sábado, 8 de agosto del 2026 che irũnguéra ko'ẽ ohóvo mbegue katu hi'ãite ñaneko'ẽporãmi avei. Opa mba'e ñandejaguére guatátava guive ko arapokõime tosẽporãmbaite ñandéve, ñandejarakóieténteta ñanemoirũ hata ñanderovasa, poipepirũ. Ikatu hag̃uáicha oremoirũ aranduka ñemyasãime, lanzamiento del libro Capi y Ata en el Salón Auditorio del Colegio Politécnico Capital Limitada, ko 10 araporã desde las 10 de la mañana. Y por interei ko aranduka pehecha okuaavoi che redes sociales rupi mba'éichapa oñemba'apo hese peteĩva che mandu'áva ha'éva che angirũ mbo'ehára Rubén Segovia rembiapo ha mbo'ehára Vallejos. Néi ñañoha'ãrõta jajojuhúta ha níquela penderesarai che irũnguéra ko chepy'aite guive. Pohayhu.